abo bana bazanye b'abacengezi ubundi bakabaye barambutse bakansiga bakagenda bagasanga bariya bagahindukira bakandasa uretse ko nanjye nanamenye ubwenge nanabashyize ku ruhande rwabo bonyine babandi 60 banjye nabo mbashyira ku rundi ruhande ndavuga nti bariya nimbona bampindutse ndafata abanjye igihe fatiza nanjye nari niteganyije ariko uko umwanzi aze nkatungana nabo kureba niba bari bwambuke ariko umwanzi uretse ko ari aho nagize impungenge nyine. Mbahaye ikaze ku Nkoranya TV, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Jideo Iradukunda. Iyi nkuru tugiye kuvuga ntisanzwe kuko n'uwo tugiye kuvuga hadasanzwe. Niwe musirikare wa mbere uvugwa mu mateka y'isi, yabaye umugaba w'ingabo mu bihugu bibiri. Biragoye kuvuga igisirikare cy'u Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo mu myaka 30 ishize ngo wibagirwe izina James Kabarebe. Tariki ya 30 Kanama 2023, itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ryamushyize ku mwanya wa mbere w'urutonde rw'abandi basirikare bakuru bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru na Perezida wa Repubulika Kagame Paul. Uyu General James Kabarebe w'imyaka 64 kuva muri 2018 aranze Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ariko cyane ubwabaye muri 59. Kuva muri 90 bageragezaga gutera udutero shuma, ariko ingabo za Kinani zikababera ibamba. Ari nabwo umugaba mukuru wabo General Fred Rwigema yakwaga ku rugamba. Ntibacitse intege kuko muri 94 we n'abagenzi be bari basigaye babohoye igihugu bayobowe n'umugaba mukuru w'ikirenga intori barusha intambwe Major General Paul Kagame. Muri iyo ntambara yakuyeho ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal muri 94 igahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Icyo gihe James Kabarebe yari afite ipeti rya koloneli kandi akaba umuntu wa hafi cyane na Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba. Inyandiko zigaruka ku buzima bwe zivuga ko nyuma yabaye komanda w'umutwe wa High Commander w'izo nyeshyamba. Nyuma yo gufata ubutegetsi akaba umugaba w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, ibi twita ngo ni Republican Guard. Uyu ndi kubabwira ni umugabo wubatse ufite abana 3 n'imyaka 64. Ari mu 1997 Kinshasa yarafashwe. mu Mbutarahunga Kabila afata ubutegetsi afashijwemo n'ingabo zari ziyobowe na General James Kabarebe hamwe n'urubyiruko rw'abanyekongo bavugaga ikinyarwanda. Laurent Desire Kabila icyo yakoze nko gushimira General James Kabarebe, yahise amugira umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi nabyo ntibyatinze kuko hahise havuka ubushyamirane hagati ya Kongo n'ingabo z'u Rwanda. Muri 98 avanaho Kabila, ari nabyo byaje kuvamo intangiriro y'intambara yiswe ya kabiri ya Kongo. Intambara yabaye inkundura, barwana umuhenerezo, biza kurangira hajemo ibindi bihugu nka Zimbabwe na Angola byafashije kurengera ubutegetsi bwa Kabila. Mu mbwirwaruhame ze General James Kabarebe yagiye agaruka ku gitero yise Operation Kitona